INP Mizo channel clear tu te inzain chi bai levek ule April ni sawm ania Myanmar ram chung bok kan clear le don nia ama sa in nimina kan update no thil thleng then khata tangin bulin tan le teng u paku region paku khopuya khan chhun lama kha chuan mithi pali velan om to ngei ti ani a te chuan video kan siam fel nu khan mi somle chuang an ni ti kan hrele a tukin khua alo wara thilom dana chinfel meu chuan mithi somruk chuang an ni anti le to a apoingot mai hei hi anmani zinga charity group a thok tu kuye thu te soidan khitit media ina soichon ania adika ngayang paku khopuya hian tahan lama civil miten barricade an siam ang bok khan an siam vea tahan laman be chiam ang tho khan sipai lam hian bom nen man rochitin mangin an bei ve ni khopui chunga lutin an du an hmu apiang an ka mai thina wangin paku khopuya mi te chu an then om khote lama an tlan chena sa ni inan soiboka tukin April ni so matang phei chuan curfew wan puan nana zingdar kwale tlaidar thumin kar tuma pon chuak lo turin le PSIDs Thailand siam kanti kha lathavek turin Sipai Council lam hian thuan chua zui nge ni Vawiin April ni som po hian Myanmar ram khopui khranga Sipai thu nei na do dalin kong an la zo na sa hle chumi khopui July khuwa po ti vel hi angai thatu te tan thungai hlir a anga tun tum chu kong zo a boina omlem lo lam chu soilo deu tamai la athamai ome khopui khranga kan chin mi te omna kalemio po telin Vawiin po hian kong an zo le hloma kia kong zo bike manga zo mihring om lo zonga ma lo la ti vel ti dan chikimin Vawiin po hian sipai thuni na an du lo zia an thei dan danin Myanmar mipui te hian an lan tir le ani ti kha lo rephot tila athamai ome rengun khopui sanchong township yankin kongpui dunga om not minikung venglal office chu tukin jing lamdar ni vel khana kang le a kang ral vekani kan soifo angin Tunlai hi Myanmar khopui lian tamzo ka chuan zan lam hi pon chua khap tlatania chuti chunga hetianga in kang om fo mai hi mipui lam hanpu ringot chu har deuh viau maya sipai lam hian mipui kuthak angalan tir turin Boruak an hai ve ani maya ngemti a ol hleni Myanmar Sipai Council hi sual dan chikimen an suala mi man dan turan zong reng boka an chanchin chia ram chunga darlo thei dan tur boi puin a phi chung reng boka mon state le rengun region mon ranga PSIDs manglo turin nor na chhozela tukina phei chuan rengun khopui south uklapa takitra le township then khata chuan diutian beingor so mayani max dum vuate kordum hate anman zel ni in khitit media hian soiboka adum lam hian Tunlai Boruak lusun na aiin tir ni an riat wanga niang sipai terrorist lam hian an ngai thei lo hle ni turani PSIDs lathavek turin an aw na sa hle bok tukin April ni soma Mandalay khopuya mia tong demonstration chu an kal chu atanga rei lo te minute som panga vela Sipai Council lamin an not dara kong zo atel te zinga mi an manual bok nimin khan nepi do khopuya Sipai Council chuan press conference an siam vea chuta chuan tuna Myanmar din mun hi general zomin thun chuan soin state emergency puan hian kumni ba ko odon lo hrim atia ramdan dinglai anga ma an lo lak to ni awangen lo thei lovin in thlanna buat sai ngei turan ni thua soibok chu in thana ne tu nena thune na hlan let ani nge yang atibok February ni khata thune nan lak tir lai kha chuan kum khat chunga in thlanna siam tur angin an soya chumin nuwa manni lam khan zomin thun tho hian hetia ram mi puiten boina an siam zelani chuan kum ni po o mai thei ati zeta ti chuan tuna chuan kum ni chunga ti fel nge ni tur thu a soi chiang ta anga angai thayang chu kum ni chung hian engtiang takin nge ma an lak zel do nero a chiang lo hle ve thonga sipai lam thu soi hi oi chi po ni meu lova ram chung boina om lo tura mi pui thlem lung oi tumna angin angai thei zo kang chu nimena press conference an na ya hian zomen thun chuan Sipai Councilin state emergency apuan du lova
kongzo anom chungin nakin reilo te sarkar po thatakin aiin ran thei to ang atipok eng tak angang mo tukin April ni som khan Ethnic Armed Force zingami AA TNLA le MNDAA te chu tang khomin mandale le lasu in kalpona kongpuya Sipai Council nenan in kapa zing vartiana tang khan ni chua felveng vong an mani lam sana zing dar sari thleng khan anin kapa ni tanana niang Sipai Council lam thona te chi po lasu atangin anin dona nongmun kholam athok kwal chen ne soyani a ral thuam lian pangalai maya thak nge ni ome mahse thil le hliam chen na in chiati vel soitura omlo hlawani tun thlenga chanchinan tarlan dana Sipai Council lam mi som palian thi a mi pahnih chin hriat lovinan ombok Sipai Council lam hliam tuar pasari an ombok ni in khetet media chuna soi Tunlai Myanmaram buaina hian mipui nunau poisoi lo thisen luang na salutuk le chen na in le lo chan na satalutuk kina a hrin chua du wang reng po ni lovin Boruak in a hrin chua liu timayela manro thazok nei dan ngai tua an fight let na tur civil lamin na an man ve tur ral thuam chu nimin pia April ni riat ninga ni khan Myanmar sipai terrorist ten tidim khopuya le kalemio mel riata an lo man sak hlol maya heng ral thuam lo lu tur hi sekan khuwa ngon bual thang anti in lo report ni in social media lama adar na sale maya mahse keini INP lam chuan ani nge ye kanti theilova animia lo po kanti thei chuang lo boka social media lama hian ama ngon bual thang tran zonga defend post mu tur po tam le thowani engpo ni se civil mi te man ruwa tur mi thanem ngai ten tlom ngai taka an tho khom manga lei hetia terrorist lama alut tamayaro hi chu poikanti puikhle ti kanan soiduni social media lama an soidan chuan hepa kok tu ninge ya an rin hi atlan bo ne soyani a mita mutu te chuan triau luya kan to ni nan soibok ni om takani mongjo khopuya potukin khan an thlai thar te mangin sipai thuni na an do dal ti an lalan tir zela China siam chua eile in lam chi zong leilo turin le an mani Myanmaram chung thar chua chau le turin campaign an siamani moku khopuya an Buddhist monk pakhat February ni som pakhata an man tak chu civil mi midang som ni le panganen criminal case zanga le pangan mangin kumthum chung zel tang turin Sipai Council chuan rawarel sakta April ni sari chun tahan laman buai lai khan salai biak lom chuang po chin hriat lovin a oma sipai nan kap hlum nge an man nge ti po chui zui tur engma hriat ani talova tugen khan sipai lam chuan a ruang la turin a chung te an hrila a ruang hi alo cheman viau to nia soyani voin chun dar khat khan a ruang hian in a thleng theita a voin la khan voiliam ngalani hetianga pasal tha kan sun le tamai hi poi kan ti pui tak zitani Myanmar Sipai Council hian mi som ni vel chu thi turin an chung thorel sak to a hetianga death sentence hi chu turam mainan ti du ngai meu to lo chu nia adu duat hata nu naw le chakwak lo po zuwa chuang lo engpo ni se a in luling rei bik lowang chu Myanmaram din mundik tak hrechiang turin UN Security Council member then khat anin kom don ti kan sei to a hei hi China chuan lo ngai mo khop mai Myanmaram chungchanga UN Security Council hi tong po enroll thuk lo turin vaw khan na siama hei wang hian em ni don ni zan lama an area meeting a khan China hlau lo rual member claim te chawan tel te po a ang khop mai China chuan Myanmaram chunga thisen chua in thana thleng fo atop ngei theinan le remna le monna a om le ngei theinan ma alak tur thu le ram tin te po soma tum thu asoya kilti na tanga ma la turin China chuan in biak na kalpui zel atuma remna le monna lo om le ngei theinan Asian ram te po somang arang theyang bera ramin remna le monna ane ngei nana ma la tlang ho turin China chuan a beyang ti in Foreign Department lama thu soitu Zhao Li Jian chuan nimena press conference an nei na alo soya
Myanmar ram boina achiat zual zel lo nan le thunun thei lo din muna mai lo nan te thisen chuana dang athlen bel zel lo nan le civil mi te an thi zel lo nan te Myanmar sarkar thunei na ti kholo zongin UN Security Council member ram then khat tongpu in rot lutuk lo turin le an mani ham that na thli rana Myanmar ram boi zual na tur zonga chelo turin atia mai alaya lo chem al tel zonga khosalo ram turin nimin zirtop ni khan Chinese Foreign Minister Wang Yi chona soito bok UN member then khat Myanmar ram chungchanga inkom ho tura anan omchu alo ngai thailo hle ti chianga heta ram then khat ati hi tu te bernge ti le an mani hlok na tur ngai tu ati po hi eng ang chi ange ni ang ti lamero engma soi chun zom anei lovani zongin ama ngom kha ka mulova a thian te ngom kha ka nuizat ti ang mai aril ru zong hi me danga bel tavik mai ni ber hi Myanmar boy na hian international po akang kayang ti a hlo om ta view maya hei wang hi ni berang chu UN po mong che thuta thut reng ni nimin April ni kwa khan Turkey khopui Ankara a Chinese embassy chu Turkey minister Mansur Yawa chuan lekha thonin China chunga Turkey lung oi lo hle ni ati Myanmar ram boy chungchanga China ril ruput dan hi kan hreveka Turkey sarkar hi chu Myanmar mi puite lama kan tangtlat donani ati bok China embassy office muna tui an man lai mek po Turkey mi le sa tu ti hriat lo ten nimin pia khan tui pipe an kat saka hei wang hian Chinese embassy po an thin rim deuh view ne soi ni bok chuti chungchuan April ni kwa kanram India sana zandar sari khan Myanmar ram din mun UN Security Council member te zinga area meeting discussion anan nei tangeya TV atanga lo clear inom deuh thupin kanan ringa an thu soi khai khom nan Myanmar hi a engkimin politics le ele bara po a cherup don anti ni ber UN Security Council chunga po anin lungrual lo ti chu hai rual ani lova hean soi ho tura hian China le Russia antel lo kan ti to kha nimen khan China chu om huna alo in throsan sa hle ani kha hetia diglo taka sipai ral thuam chakna manga thuni na pong lak le tun thlenga thil ti dan te top san turin le dan le rifle fai taklo om le vat theinan sarkar tin ten thei to patran lak pui theu turin CRPH lam chuan an ngen mol mai ani bera Myanmar ram chunga ethnic te din mun soitu o sign san kham chuan ti hian asoya February ni khat Sipai Council in thuni na pong lak nu tun thleng hian civil mi sang ni le zariat chuang an man to a mitam takman hlawin an biru teu boka mi zaruk chuang an mani in ngeya le kongpui dunga an kap hluma heta zaruk chuanga ti hian nimin thil thlengkha atel lo mai theiani heng zinga tamzok hi sipain an lua an ka sakte an ni hlom nge then khat chu kongzo tu ten in hum himna na barricade an siam RPG launcher manga an ka awanga thi ten ni nuk hlom bok Sipai Council noi thok sipai le police te hian civil mi te chu dan ang taka an chung thu rel sakemo po nei mi lovin an that maya an soisa a an thil nei sum le thil hludang te po an duin an ruk sak maya khreman ni chuang lo reng Security Council hian a pompui lo emo po ni se Myanmar mi pui te chuan democracy ram an nei ngei theinan thanem ngai takin an beizel dona chu wangin UN Security Council hi mipui lama atang don nge mipui suat tu Sipai Council lama atang don ti hi ama ngein thutluk na siam felanga yang atiani an rawrum sot to khop mai ti chuan International Crisis Group ICG lama tanga thu soi tu Richard Horsey thu soi toy kim devin ti hian han soi vele taila tuna hian thu nei na pong lak tu Sipai Council chuan ral thuam mangin mipui te bei takma sela CDM siam tu te le mipui kongzo tu te hi ati chemai mai thei lo Sipai Council hian sarkar alaran theilova in opna lampo engma ala ti theilo wangin thu nei na ala ti hi tun thleng hi chuan ala hlo tling lo ati thei leilen na le nun ron na mangin thila ti na chungin dan le rifle taka om le theinan engma ala ti thei chuang lo Sipai Council thil ti sual taka wangin
Myanmar ram chung a hian dan a om to manglova ram a che sop lek lek to ni pakhatna chuan thu nei na pong lak nu thani lai mai chu bank lam an chol thup tamaya sum chevel a om to manglo wangin chu chuan har satna siama ram chung mipui Maktaduai tam tak re theina khura an lut me ka ni adot le chuan thil siamna lam le bungrot hiar vel na lam a chol vek bok mipuin an mamo andong thei to manglo apathum na chuan damdoi ina thok tu tele risel na lam mala tu zong zong an chol veka wangin COVID-19 en kol na zong zong a chol ta veka vaccine chiu po kalmuang hle bok mipui te tan risel na lama har sat na men lo an tong chho me ka ni heti lai hian tlangram ethnic ral thuam keng ho te chuan Sipai Council an ka awangin ram chunga indo na lian a chuak chho mek bok ati CRPH lampalai dozin ma ongi thusoi chu hetiang deuh hi ni vele a Myanmar ram chunga sipai terrorist te chet lak dan zong zong ti to pa civil government noya dan le hrai engkim thataka om le theinan sarkar tinten min thlop turin kan ngen chewa civil sarkar thataka adin le theinana CRPH ina siam Federal Democracy Charter le Interim National Unity Government po min pompui turin kanin ngen bokani ati heng hi an thu soi tlang pui kanan tarlan thei ani maya ti chuan palai ten thuan soi hnu chuan UN Security Council member te chuan Myanmar ram chung din mun chu anan soi ho lai ta a an soi ho hnuwa Myanmar ram chung changa Security Council hian ma alak dan tur hi tuna ati dan aya chiang fek fokin ruam man na nei nge ro se ti in rotna an siam ho ta a hei hi UN Security Council emergency meeting an nei le thei te ni chuan chuta putlu an tumang chu kan soi to ang khan ni zana UN Security Council member te zinga Myanmar ram chungchang area meeting nga free talks nei tu te UN Security Council member zongzong an ni ran lova ramli nga vel an nemaya midang hian tel velem lo hei hi engwange niang ti ke ni chon kan va rep phachi lova Myanmar tran zual tu ten an huai khot te poni mai thei hi Myanmar ram boina hi engtir chinfel pui chi nge niang ti ngai tu ho turin ASEAN member te chuan April thatop lam khian emergency meeting an thu vele don ti an soya hetia Myanmar ram chungchang ngai tu anan thu ho le tur hi France sarkar chuan lom omati thua soi Myanmar chungchang ngai tu a an boina chinfel pui tura a an lak na hi alom em maya an boina chinfela lo om ngei theinan ti dan tur kong zonga thok ho zel turin kan fui du tak zetani April ni som nia an thutluk na hi kan lo ngai chang rengang ti in Deputy Permanent Representative of France to the United Nations Natalie Broadhurst chuan UN Security Council member then khatin nimina Myanmar chungchang soi ho na an nei na khana soi ASEAN member te emergency meeting thut ho tur April ni som ni nia Myanmar ram pola meeting an nei le tur hi Indonesia khopui Jakarta ani ngeyarin oma tun thata na chairman thok tu tur Vietnam sarkar po in Myanmar boina hi ASEAN ram ten chinfel sak ngei se adu thu alo soi to bok kan video masa kan soyang khan UN General Secretary Mivin Myanmar palaya ta na arwat Christian Skraner Bajnar chu Thailand thleng ta phota ani hi Myanmar boina in ram dang akan kai zel do na wangin Myanmar ram lu atum ani bera Thailand atlo photani Myanmar Sipai Council lam chuan an lo lom vak lo waniang khai tunang huna in biak po kan lamman lo an lo ti sak mai ni oma a Twitter lama aphun no mai ni Sipai Council in biak kan lamman lo antia ke chu in biak hi ka man reng ke ma lama chuan boina engma omlo hetianga Sipai Council te chet dan hian remna emo thil thadang emo hi a chu pui lo tapang atiani Permanent Mission of India to the UN ke Nagaraj Naidu point UN Security Council area formula meeting a Myanmar chungchang hello soive to boka punai du chuan tihin atia Sipai Council in thune na pong la ka wangin ram chunga boina na men lo a chhuak ani a mitam taknun na liam to a
thil lung chiat thak takani mi hring chanvo dik tak kan hum hi matula mi puiten democracy chanvo an nei le ngei theinan ma kan la khawanga yani atia ama sain sipai council in mi an man te hi an chu avek photanga yani democracy an nei let le theina na beitu mi puite hi an zawm ema India le Myanmar hian ramri introm thui tak kan neya chuwangin kan ram ni tan remna a ompo tul hle ni tuna Myanmar ram boina hian then omte po akang kai thei tun hi in bia khun lai takania Myanmar ram chunga thisena luan zui zel lo nan asian ram te hmalak na hi India po hian kan thopani tuna Bangladesh lamaral tlan te kir le dan tur po ngai tu angaya Myanmar thatna tur hi India po hian ngai tu zel don ani atibok maro chu kan soifo ang khan asian hian an lo din tir khan an zui tlan tur dan an lo duan sa oma chu tu tual chung boina ma ava in rot lo hinia heiwang hian march lalama an meeting a po khan eng thu man rel chuak lei thei lo khania tin southeast asia ram inzawmkhawm te hian an tum ber chu sum don na lama tho ho hi ani deuh ber zawk boka thuan ngai tu ho rengin an zawai lungrual na om lo chuan thuan titlungai meu lo chutiang chunia tuna Myanmar boina phei hi chuan han meeting mahse eng ual hian khuk pui thei tak le poinerin omte chiam lo lelama Myanmar sipai council hi i rem phot mai teng u ti tala lungrual taka thuan vuak tluk thei chuan thil dangan soi kai chiam lo point chu ringot po chuan minong hlan hi atimang ang thei viu don boka engpo ni se nimen mai khan pakua mi somruk chuang an thia nimen pia lam khan ta han lama an thi treu boka ni tin thi le hliaman om zut laya april ni som ni anan tin zon ri po hi a hlalutuk deuh chu ni hi akara mi engzatin ngen nun na chan le don a soi thei mi lovani engpo ni se kong zo lova anan om mai la in thoma dai deuh chuan North Korea ang mai khian Myanmar ram hi mi pakhat thuni na hnuaya rei taka om le angti a hlo om hle sini hi kanom na mun thuma tang khan ka tong trai pui zel don nia INP Mizo channel clear tu tenin lo beng van pha kan dei sei kan channel hi in lo clear zel don nia kan lo me